Kaitano kauno mubunge wa Tianist Mpuru Abori na ishumiretia kwariria kumurikwa kwa Gavana Kawira gukirikana no tumira anto bakwino kwithira kithangalania mbeca cia mumiro. Mpuru na wete Gavana Kawira arithira gichitharie twenerea murungu na noka kuria mbeca cia mumiro akiromba nende mbeca kwithira cicho kuibwo kendikethira cikiombote vya mumiro na kurutira mirungu enkoloki mubunge no wete boni okoye bwakwana botira Gavana Kawira mwangaza na kwithira kiuma wathanine na obisine yawe. Mpuru aritie mushine munene yua Nairobi abrato kuri mwandiki wetu Andeto Boniface Mongela. Na ojo noe mubunge utigania West Mheshimiwa Mpuru Abori. Mpuru ariwa kagiteneka kati kubira kairi kiria kuthithia kwegera na ndintira kibiritha iji ikiegero kio kwegera kana kiangara oria kwegera nwe ariwa Gavana Kawira mwangaza no ntubontu bro kwirikana mirori 42 cithithu cikiuno kwa kirithirikarewe kaba kirito murungi kaba nyamunya ibarutango yokolea kana irumi ngo no bwira na kimero kiwara ntaisi ni onkerie ndu kwantu wa miro community. Mpuru wa mtu na dhuketie nguwa ndene mwaka mzima mwaka na dhuketie antu bakite kuibwa lakini thai awatu egoro ile antu baye witikia obo Mpuru na arakia na ndiro wire Gavana ti mama Gavana ni no ntanto bari ko impara uwe wa ilete no biasi yetu alenderea akawa Gavana mwangaza atibatere kwithirwa igwatiria atiga kwithirwa akionerwa ni andu bogi siasa no ntukojo burio bokonania mbeca ciirwe na Catherine Muthure Rukaria 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 Catherine Muthure Kathure Rukaria Catherine 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 mbeca icio ira rutite mbeca icio muntu umwe mbeca icio muntu umwe mbeca icio na tariki imwe ntuko imwe mbeca karuta milioni tuko mbeca karuta milioni nisieu muntu umwe ida Rukaria Kathure Catherine kingi nakyo Mheshimiwa Mpuru na ashokete orotera mubango jokole juria Gavana mwangaza ethero ithithia nturene ntukushondesha kiumia ng'ombe mwe iriretwa ina kiraka kia black yao na kia white mongo ng'ombe na yo kuthirunka na Nemiru community na ng'ombe na kuthirunka na Nemiru community iringiro kura tunenkerojo akabitha masine mayawe akaringa ekulu akuru katene nyeri atene nyething we kinyogoro kayukwa ugachoka woka yukiari na ndaka mulika ureka kilengo to evidence na vindirio ora yukiari ora muntu ndaka ci yacionde aribe yabonde muntu te uranere na yau ndo kwenda oyi mbere inyari kwa tana viana bara kilengo ndene njukwa Kawira mwangaza utameketha mwana na ukimwi kana na AIDS kana na gonorrhea kana na anything niko kwenda kuthiria antu betu. That's what I'm saying. Nukuthukia na nontu bogitumike unande Mheshimiwa Mpuru Abori arenda Gavana mwangaza ethire kinyuka nthegoro kinyembere rongiro korona nkuku moja nthuru ne Kenya ACC na bunge Senate bamukinyukia Kawira mwangaza atibati kuthira endene ya OBC ya Meru County. Kawira mwangaza hafai kuwa katika ofisi ya Meru County kwa sababu nontungugira rutete imboru ya Ukinyanga County itemia kweleka na ntu wa Meru ankwendo bwira kaumankare yakwaria bokuthira right now nontore no bukitie na ntikafanya nuri yome ukanyange hinje usunguzo kwanza wana kana tena makosa uchoke ndene ya county na kiringira Mheshimiwa Jomuthia Mpuru enda kwa kinya kwa uui kinya kwa wakoi kinya kwa kara kinya itia muti kinya ngumako no peu nke reporter Antosharu TV kumajikaro ne bya bunge kinyi nangine ne kineke mshoni Nairobi mbita Boniface Mongela.